cabeza está vacía y ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche loca. Con tremenda nota. Tú me miras y estoy en otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche loca. Una noche loca, Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche loca. Con tremenda nota. Музей знаності і уметності Валенсія. Snapchat. Enrique Iglesias, gente de zona, de Seven. Wow, 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 wow. Deze wordt. Hoppa! Mål ditt spaltene. Ligger med spalter så mye som stavene. Mare, klart du piše. Un po' il sonce gre na mene, un po' gre na skalo in je ura. Top. 15. Evo ga, za začetka. Imaš to otnik, pa se črta mes. Ti imaš tukaj skalo, rečemo, ampak v bistvu je to ura. In tle ti kaže, koliko je ura, in pol moraš to dati čist pravilno na soncu, se pravi pravokotno, in potem odmeriš in moraš gledati ta prav ta razrez in vidimo, da je ura 42. 15. Bravo, Ur. Bravo. Pa to je tam kaj kej. Ja no povedi, No, povej, kaj bi se. mare mozzone. Na ono moraš stavljati. Sam reći kaj je to, no? To je luna. To je Luna. To je Kara Visible. To je Kara Visible in gledala imaš Kari Visible Tole. Side of the Moon. In če se ti da, lahko Veš kaj, pogledaš. ta, je to ta. Ob 12 nas obležeš. Kaj? 12 obležeš.
takle. Pa da imaš glavo tukaj. Tak. Bi mogli biti sonce tak, horizontno. In pol več nazaj in pol je ful proti večeri. In zdaj je ekvinocijo. Pa tam. Pa to smo! Tukaj. Dajmo podobo. Zdaj sonce pada. In gledajte, to pokaže kak je sončni pad, ne? Pravi, tukaj je sonce, tukaj je noč v Aziji, mi smo pa točen. Fuck. Točen tukaj. Tukaj vidimo, da masno zemlja enaka kot na drugih letih. Zdaj ima na jug 900 kg, to je nemogoče, da se zdi samo zato, ker je gravitacija na drugih planetih drugačna in zato je pa tudi teža drugačna. Kada misli, da njegova masa je 80 na zemlji 80 kg, zato ker je na gravitacijski pospešek ko sleče dol drugačen. Torej, tle je največ močnejši, tako je tle 202 kg. Tukaj lahko vidimo, kakšna je tvoja masa na izbranem planetu ali luni. Uporabljamo jo tako, da stopimo na tehtnico, izberemo planet ali luno in nam pokaže, na kakšno maso bi imeli na tistem planetu ali luni. Masa pa se spremeni zaradi razlike privlačnosti planeta. V tem eksperimentu smo opazili, kakšna je masa oziroma masa merenca na planeti, ko stopimo na tehtnico, se nam pokaže masa na Zemlji, nato preko zaslona dotik izberemo planet ali Zemljino oblugo. In lahko izvemo, kolikšno maso bi imeli, če bi živeli na tistem planetu. Kot smo opazili, so se mase na različnih planetih bile odvisne od privlačnosti planeta, v tem pride v upoštev struktura planeta ter velikost planeta. In naloga je, da pogledaš te, so kar neke random besede, čisto nepomembne slike. In naj bi si zapomnil te slike in tukaj jih povezal z besedami, ki so pod njimi zapisane. In zato, ker so besede nič ne pomenijo, nič ne opisujejo, si večina ljudi ne bi morala vse zapomniti. Ali pa vsaj do najmanjšega detajla. Tukaj pa so slike z opisom slik. In potem, ko greš na drugo strani risati, so opisi slik narisani in naj bi si jih lažje zapomnil, zato ker so opisi risani. In to naloga naj ti pokazala, da si lažje zapomnimo stvari, če naredimo nekaj smiselnega ali pa opisnega iz njih. Zraven celic, katere gradijo in obnavljajo naše mišice in kri, je tudi bilijon bakterij in virusov ter drugih mikroorganizmov v našem telesu. Največ jih je na naši koži, očeh in na jeziku. S tole tehtnico se lahko stehtaš in ugotoviš, koliko kilogramov virusov in bakterij ter drugih mikroorganizmov imaš v telesu. Tehtnica deluje tako, da je na 100 kg telesne teže 2 kg virusov in bakterij. Ta naprava, ki posneta, je sprejemnik, ki je skozi palico udarimo po njem, zatrese z določeno frekvenco in določenim tonom. Ta ton nato sprejme mikrofon, ki je nameščen pred napravo, ki jo udarjamo. Po udarcu na ta predmet pustimo, da mikrofon prejme zvok in nato nariše neko sinusno obliko, ki izvemo, da je tudi frekvenca povezana s tresenjem tega predmeta. Nato lahko z osciloskopom pogledamo, kakšno sinusno obliko bo narisal predmet. Kot vidimo, da se je v nekaterih primerih narisala lepa sinusna oblika krivulje in pri nekaterih malo popačna, a vsi poskusi so pravilni. Zdaj skup sedte. Kako se zdaj to ljudje dajo? Tako. Ja, vsak. Ja. Kak film gremo zdaj gledati? Secrets of the Universe. 3D. ¿Quién eres tú? Para el día y presumir, mejor pregúntale a ella. ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme a hacer de ella una competencia? Pues te aseguro que es infame lo que alegas. Fui su éxtasis intenso de placer. Yo también la amé con mis locuras de poeta y moría por ella. Yo también le ofrecí un amor a los Romeo y Julieta. Yo también la amé y le entregué el alma. Con una sonrisa alumbraba mis mañanas. Yo también sentí que ella fue mi todo. No sobró pasión entre las sábanas mojadas. ¿Cuál de equipo negro? Para sentirte superior, dueño de ella. A ti te quiso, a mí me amó,
冰淇淋，好，你叫我冰淇淋。许多鱼，如 Amphora，在海中繁殖，或在淡水中进食。其中一个角度，当它生长时，会变成鳗鱼。目前， Wow.